Iftan. Anggal le be ke Rabbu manas genye duayuma kadhanna mawaka gawa tokko na mesi na jesa nanje hoy damin dura heddu are sina jesa nanje jennan egabar wali yeboda sina jesa jennan awo anil masilatati ayon tiya gurgisi Sheikh Hussein warra adabbayyi bikandai nang kabdu gar heddu dana ya gani nan gutti sundan desu makan ki yau jawara Sheikh Hussein be tani dawa yechu luga lubbu rabbane ine amata ne do so danne garu